Agyin Asare 14 days. Enka day no ano na nka bosom kro no ana ekuro no ana tumi no awasore tia na abe strike ne dead after 14 days na afi ugina nyame di mu na kasai omo nso si wagu kro no fi no ombe kire sese enye kro ni biye wo ombe kire de okuta tumi wo sumsum dia ene momo nyame tumi no ene tumi na ewo kro no so no a wono ose me panichor wo mu nhie we die se nye Asembia. In of Papa Nasimoko say after 14 days, and one year who controls the rare cosmic power. As more kai no crab, Brian say be a name say. Them no book ruby dean say made the war call Jadam, made the war call Antoa, made the war call we our book rudin. Name yen were certain pre idea say, baby, I walk or any baby and the satanic retaliation waka. We go on man who fina se wa bon ekrodi no abo man who fina medium no a ali o de kasa na no so no gina e no de epa amo acho se enye kuro no enye nipa enye emu manwa na mo aka se ya ware asai na emom na yemu ahonhom asem na meka We shall more about power extra. So that we need to say no. What is trending on our social media platforms? No, and na yedi eba somo. Ye nyina ebeka ye na wotwe mienu a atwamu. Ye Archbishop Agyin Asare make some statement be na oya sorry. Concerning no popos and no bubos and no popo. Say like a whole like a camp of demonic spirit. Na ninsem no ase wo kire mu bi say omo koye crusade baby no omo ba no omo du sa kro ni mu no like ne tie pai to aso ase na wo senka ye accident nso no enam nyame osun ni nti no accident na amba na no see ya story no hiti social media pena ye no pobo mpanyifo enso munu ya kum omati kwa pai se won ti ase se Bishop Agyin Asare atage omu kuro no se kuro no demonic enti no omo ma no 14 days ultimatum se omra kuro mo no render an apology to them na se bishop beko se wonko ye twen se 14 days no ebeso na prophet Samuel Larbi Gyimah enso ababonten say like a senseless for say Bishop Agyin Asare eba approach traditional leaders of Nopopo na oka actually omu plain say Nopopo no ewo tumi a ana mpo no wanka se nipa wo Nopopo koloni mu no ana ye abayifo enti onka obi a na emom no se mosisi tumi bi wo ho ana se nansem no kan akogu ni hu fin a munyai na sa tumi no nka oni prophet Bishop Agyin Asare indi na emom enye mo ahemfo no ne few people na mo be press conference no na wo se mo kasama shrine na bosom na suman na no and take action of itself than say mumu baba ye press conference no na mum no de o catch Bishop Agyin Asare say e mane nko ne e mane nko china obi antumi enye ne foko obusia yenko na yenkuti ye prophet Gyimah nse mo kan en to legalities so for na kasa ena wa kire demonic retaliation isi wo no ngopo a program no kra nye ho no mkoye omkoye baaye no eno munya ho asem wo saa ekuro ni so now Bishop Agyin Asare nyo obi a yen ne bekasa ama no he has been in the ministry me kra na yen wo me many days ano ba chimoda me ofa fie anka ofi na me ye kra yen wo me edinye obi na bekasa ma obi but we see there was something we call demonic retaliation. Ye wa hase na banwa bi e de camera esi ne so se be ma bi o ye politician a one na nya empamu agro se ti sa se nti sa okoho
at the picture camera esi so say hona oko nungbekwa nye bosom eyekro nemu mo ma bosom de a omoye unu obi nya asem no obokuro bi din se me de wo ko jadam me de wo ko antoa me de wo ko we a wabokuro din nemu ye nyina ye we certain pre idea say baby a wo ko ye ne eni papa na preaching wakwa ko gina baby anya ni satanic retaliation waka wagu oman hu fi na se wabọ ekuro din no abọ oman hu fi a medium no a ali ode kasa na no aso no gina ai ena ode epa amu acho se enye kuro no enye nipa enye emu manwa na mo aka se ya ware asai na emom na yemu ahonhom asem na meka so biso to me ending of papa na smoko say after 14 days when you be who controls the rare cosmic power as more kai no kra bra nyanse bi enim kire se Gideon time wa Gideon bubu abosom almosority aye no ye ka se to me no ahoden let them come and fight themselves we no imagine Asare 14 days enka day no ano nanka bosom kro no ana ekuro no ana to me no awasority ana abe strike ne dead. We live in a society you amplify what we call demonic. We live in a society yempe o man kuro yie nemu made biara o ye ase wutwi bronsam anim no ubenya nkrofo asabi o munsu ni made aba be defend this we. Now if you knew said there is something a friendly cosmic power controller, why do you even speak for that power? Let that power come and fight himself. The days of Gideon be seen there. Mean decide more so for Agyin Asare. Why nyansa de so apacho because baby a chichira aboa na hwa na mo say ye gya no si gya no it medium na ofa so tie no ofa so de apacho say nye kuru after 14 days miss amokwa bi Gyimah minsi ho ne ensi wo chena after 14 days na afi ugina nyame di mu na kasai omo nso si wagu kuro no fi no ombe kire say enye kuro ni bi wo ombe kire de okuta tumi wo sunsum de a ene momo nyame tumi no any tumi na ewo kuro ni so no a ono ose me panichor wo mu nhie we de ese nye asembia we nya afi na krache betwe ho pen adi hu atemetwa da pa ene ni kwan sisi ana sisi there have been so many time amema history ketwa bi acho in the early 2000s ana osofo penida nka Williams ko preachi a boy young Christopher akuti atwa ya da pass empempa ebo na nkramofo mpo ebo mpa 5 times a day ni ade achire nkramu ntokwa be start wa Africa yenya ntiye se ebobo magana mankofo kotwa asa ni video a waye de no ali oni lawyer pani eko nkramofo eko ka kire se wan kansa ntia wom na emum na ye nkyerechire na ode ko kyerechire ba se a offend omo a omonfa enche no sa time no intelligence wo form say okon ebetimi asi ni say na etiye wakohonom onu ni gidi a eni ni hunu mu ne nti ase a woye no papa nso akasa onu nso agina ne platform so anem akasa enye ekuro because yante dampo say otwa ekuro na da pade eni man say he was talking about demonic powers one ti ase now who make it a threat on somebody's life eno de yenka ho hwe enya hwe one move from threat they are called spiritual and put the no put the nkeye mame because your tie mu no osusun de wi ase dem di twa to ni ya wo sister agrada e ba nso be twa to mu a mobile anima san be fire back say open relevance na nyo no nyehia no na ne no bintin twa da paade a omra na osuma si twa da paade a onko ta feme hu se ne mo nso mo boa mo hwe de anidue mu oden na mudi mu dwan akwa because asemba ye nse bi nyina nso twa da pa anugum na nkanka obi a obeka bi na nka efrefre na no brafo ebufu ye wa shaman yi ye nyi yade fo amfrim wa wo ye bi o wa anye bi o ye bu ye nyina afrai na de nti na wo ye selective fight I believe say enye kwa we a time wa ma fe brebi atwam capital radio brebi brother Joshua mo time ka by nank ye nyina ye gu stadium kra de kra ka 14 days ni be so no nanka mpanifo ni nyina dimnika du Perez wono mum be pacho because when ya asase enya kuro enya tumi aka ise osoro eni asase ye fubu efe ni Kristo bawunim ene mrantie penu sam nya beisam chenya me adwuma so you get people to fight against this thing
enye ne honam ni mogya na enya eni wiem otumfo eni amone dem di twa to ni me pese me hu the number of shrines are abia school amagana me pese me hu the number of shrines are abia school amagana anya hwe me bantima presby last week na me preach your universities are presby din edaso your university are ICGC edaso Action Chapel edaso me pe ba kope. It is a yibi free mpuni about national growth and politically. Even the Christianity no among no person muni no. We have contributed a lot. Among former day. Embra. So mo pa chop be bit me ya mo say be school di achom. And the Archbishop bit me ya manabro so. E bit ma san kwa kote asore foforo. Na emum so omra. So on me pacho. E wo nyame no odi ni din preach mu no. Well, Onyame DM fancy was I said, well, my mama, see me have a 14 days. At the end, I will spend ABC 2 weeks. The bed when I saw Funtiasiana. Na Agyin Asare ntiase. I said, maybe so. Oh, sure, America. Sisi akre kasekwa we do America wo ya sorry. Say sunsun de no go put the framam no nam. Hwe. Oh, nam framam. Wonte da so wonte da say omodanka. But enaminim. But the question is nye kuro na danka o. Eh bosom na obi isu share be na ora ko bi no so. No ni nyina afra kuro no. Obi ti kuro ma support sa de no. Ntu be dem say oni sofo ikwin. MP Assembly no. Oya sorry penny wo Perez your sofo Agyin Asare. Asori e wonu ngbopo ho. It is a war and work kasa no na wo personalize ade na obi any problem enko Gyimah sama kuro ni nyina because nia oni na ekro no ne yire eho na ofire enti sebe mpredua wani nso ade asa nya wonse no na akwa sa etia ho na mom ye ka ho ma wo kuro ni so ye ka obo ase ye de na battery good ye ka numukpo ye de na battery ye dan ka bosom ho ye ka nto aye ko dane dua ko bodua mansi ma ha yi anyame amwa ye otenka no anyame amwa ye yi unu ama ye obronu bu a wo ka biribi wo ho na ye ira be so nsa de wako straight na me say ka bechemi de wadwa bechemi ya kan si bechemi ya center of abaifo company ade bechemi nkasada we bechemi nka yi kro ya wo ha ya se efese wia ya se wia gede aeroplane ya abaifo ne teto fam se wia hene bunfu da no go pe de say ba ate say me o de me ka na untu ya internationally I was say India for Ghana because ali say wo cry ya ti say wo ko India na ya nchirim say bia ya yarehwa na adisua ni so kwade adru akọ India ba wo ba ben wo fa wo Benin na ye sofo na wo kọ ho akọsra no a wawu akwade adru eti no nko mo nso no ko mo nkasai sebi predia say nyo bia no na maduma na adwo a okoba ashawo ene wo na de to aso say me free. Eti when you personalize ade na afi mehu sa ne asem na sofo na ya aka na ya mpa na diwe wani abri ya aponche won politin bag ya ye haya wo ko hu ya bibi wo wa na eti mun kwa ne abomudi aka bayi abata ho okay na numbopo na country be mu Ghana anya Ghana na papa no o ka asem no country be ni is a number Ghana no near Ghana and affecting one. I believe that this is a pure manifestation of satanic reaction and retaliation. Yeah, Bible mo would say utimi kan nyame asem na pem crofobia. I am telling you. Ni afre wo se brabe yuan. Enya adapa utwa enya kan wan kan yi wa bo bi chem so. Na sorry penny ya kromfo unsu ko preach ya wo duani abre na wo bokro no achi ye be frɛ wo. Senti sa enka we input ye nka efe papa be kasa na nka mo nsuma be kasa nka mo mpuna mo be kire kuruma se o nya sa na ebia papa kra no ebu ompo ana sa na okan ba wo di kasa nyansa ka ahye na no se nya sa mpo na okan se sa mpo na okan mpo na wa adwene se ne me ko preach egunu mpofu animu ase na ni bewu because wo komfobon ne wo hye nkom so man ne ba se nka wo nso kra no wutimu bi na wani ambre se ne body language no ne said yo ye na de ne ncha no hunu no mi hunu de owura Agyin Asare onye bio sete sad obi a wabo no mpopo din e de aba Facebook address to shrine ne base ye nyina. These are the first people you should have called before so for no
konka so du numboko akromfo atake no ne ho de akromfo nko a Anko bi anka hwe o so akọ preach wa flawo aba no ene ho ene omoka ata ebe pae munye fitafo o de kiremu akira bayigura egro die ntina wani abre ali manu ato echiwe no ya expect yi Eliane ba konfo de bia na kabe de no we enye kumase on say nkran na nkranfo no nso na ya na diplomacy ni kakra no ewo ho ke kumase ankaba na ifa fa se kumase ene bi Pentecost na sa asem esia kaba na ke ye 21 ayo 13 days o anase we ke ye prayer work o first fast start na wonim say so far Agyin Asare decide so nko kwa nke nyina ekobi because oya archbishop or the domo ano na nkrofo e kra politicians so bo kra eche no kra party ni nyina etinko over Ghana for be 1 million ye nyina ye ekobi o te mu hia ye dia because untimi sebe wanimu a manusi bible mensi sumi na so de na wo frɛ ye wuro tumfo se omra no no nko a kosa no be kompu dabi ekwarekura no be da baso dabi iti se na so na e so konso dia na se na ye nyina na wa frɛ ya iti normal ready so betima contain sa edom no ana pacho ya wa sorry baby nsakran wie yo ya wa sorry baby nsakran wie ye yi asori from Agyin Asare nso obi kuno obi wofa wo nti obi mfa nyame asem no ntuso nti oba no so Peter buo mo no so se kan hye no ze ne ye ba na mudi nkwase asem so de ne wo be gye sotro asoja fo bi wa asori ni mo nsakran wie a police for boys buo mo nyame mfa ne sankom etina what do you want to achieve aye body deliverance copy kona Gyimah men come ko boy bi ahye no ba so fo nko ama men sana sin firi nko ise akwa no jo na ade no kra na ente na ni so when you begin to do that what are you calling for when you are mad you are naked